Alright, ino ntuko ya mirongo ile na inyanya kanaenda no we tariki mirongo ile na inyanya mweri yunindi yuena na enyo Wednesday kana Jumatano ya mwicho ndene ya mwerigo namantu kathomba yera twetirete tukubangana iria yaryo kinyamugomo yuarimo bakupeta iroba nyelete no yetete na mbere na batithira bakiyuinga kana bayore kakia mankira thirikari kethira nende kithikaira kerero na kinyama watu yo amo na account ya Meru ponegete kinyama andamano yangine ndia kumenerio tungeria kana kwari mantu yegi siasa na yondo mantu tuketha tukiarakia worobweruare kenda tucheto no kethiro kyola wontu kweyeru nende nyo Martin Gichunge ondula kethira nende na rwario kulukira mutandao ya X formerly Twitter rakethira kiarakia mantu yegi imbibibyo ngo bikotha bigeta na mbere ke mantu yegi siasa na kinyao tungeria kithi assembly nende baketha bakiarakia na wewe ngwanende akanya kana kaikanya karakongo nende ukona kanya kakurita ugweboku na kwaya na ugambi boku nende amukario Meru kana kinya muntu urakoile process cha Meru kwethire geta na mbere kono wethiro yukuma mutandao ne yo X wethiro kiriata Weru TV na kinya Martin Gichunge ndula na radio nende ruketha rukembereria no wethire ukirita amoni yaku yeyara tukubanga yeyamwe tukubanga neti orobweru ari kendeto cheweru akari Meru kubuithia maandamano bakiriana na Kawira ukarobichine bakiwa ni giutate na watho akari Meru kurita maoni ya mwanya kwenye controller of budget kuri kwitikiria karukiria kigena kya Meru kupetweta na mbere na mugomo bakiuga batechoka irasine mwanka bathikirwe Kotana na Martin Gichunge ndula kimutandao ya X wakiara kanende mantu yekonie Meru Mwanatoa madhidhi orobweru ni Purity Richard Nangeto Phineas imana nandeto chaweru the mwikambiria ichuchongwa bamwe bakariba mutindo na nkobo ibachumirite kire maandamano bakenda Kawira au maruko bichine ibarombete kinyakoti kwa thikira ugebwa senate bakyura kinende Kawira edira kebela gitine kiunende na giteyo kurukini bakuri Rais Ruto kubawatia gutimura Kawira bichine bakiwa akarete kugyutate na watho na buni untonindi batwitikaniriya nabwo mandiketo ndeto mutugi kare na utwambiria chyo nyuma ya ntuko ya Jumatatu akariba nkobo chumiria na maandamano kinya ntuko ya narwa ne betherete bagichumiria na njira enene maandamano jara kariba shumeretie kumeneria Kawira mwangaza na kumuria guseberi obisine bakiuga na remiko baritirangugie na taurea mbunge ya seneti ya ugero magare obisine bariugo ni wabati kuthithia ae mutumantu ethingia kanyajo kiobisi ethira keritira kana kamerungugie ogokoregete kulikendo watu waseneti bunge seneti ya kuena wameweza Meru County endelea na maendeleo ya kuigwa watawaikia Meru ke naroria kakotini watu wa Meru tukwenda atiri ogoka utere amiro tuendelea na biashara zetu na maendeleo ya mama you are very incompetent mama ngeta ya zatazi mama we are told to go right time moto wa vera obingata wa bosene wa vera Meru ya bone antongira baba na kipabe enda Meru yomba kweta na mbere Kawira netekerie kunoka ituba bake na kwejia kama teta kaunti ako tanto watu ako kurakana manto jau kwa manto jau kama tare umare obisile pisifure patient idhinkia ne karibara bageretie kwangaratania shughuli choge ndinkobo kinya bakiria kugwatia mwankinjerene na kinya komora kabanda kanjo
karakare njire nene na bedra bagi kamtia mwanki inde matagare joje draja tachera matunda jama nene ni untu borisi ne bakinyere kagita kareo borisi baraba badhurane reo mtu ageta njira yawe na boba ke makia kawera mwangaza bake mure ukeja kwethira tiumo obisine ntuko ya njuma bagai kinyamutindo akere maandamano jama nene jako mwenga to obisine ubakuga na remerete ku Adra umo obisine mbere Friday atoka amumare toka obisine sia janjenzi kama hautakuwa umetoka kwa ofisi kama vile ulikuwa umeambiwa utoke na uondoke wana Meru County. Tunataka kukuambia sasa senati imekushinda ukashindikana na hata ndio nchake ya Meru. Sisi jenzi ujue utatushinda. Tutaandamana pala kwa Kawira ondokea Meru songe na mbele. Mutindo jokangangi maandamano jethira jake gwata mwanki aranjere tigie ingina maiga na borisi bagetumira tiangazi kwathura na baraba kwandamene bakerene akari baraba ugite mwankira na rweje ne banogini wathani bokawira mwangaza na bakiuga batenoga kuandamana mwanka umagare obisi. Sisi tumechoka na uongozi mbaya. Tunasema former governor wa Meru County au kwa ofisi sahi na tujui anafanya nini. Sisi tunasema tutaendelea kuandamana mpaka koti tupe another direction ya kusoya in Mutuma Twethinkia kama governor wa nne wa Meru County. Seneti ni ungurete ngabana. Ito kuligana ni ata aya imande tikaendelea kuendeleza kwa Meru County na Meru County tu akahaji tu amuregere. Kwa unaendeke ucho tuzingatetie na tutereka Kawira endelea ukinya ofisi yetu. Na ndero mbara ukere mutongerwa mugongo ni gutetheria Meru kurita Kawira mwangaza obisine kenda Meru ekageta thiri. Tunataka kuambia rais wetu atuondolee Kawira mwangaza kwa ofisi. Tuweka thiri boko ngana. Kawira anakuwa na thiri tukamuita na njara. Batu turira rais wetu na koti chetu ibadhide mantompwe batu a solution Meru County no to Meru County ete kioro one batu teke to bruto tazo patio tempi kanambi tesibitare tendawa te barabara ani batu to karijana batikanerwa Keri potrate to shawero reakwari eto ni mutuge kare Rwimbo cha kumeneria kera mwangaza kwithira rio bichine giuta tena ugambi bombunge ya seneta chithindete nende kwino ani akari ruterero nyambene akariba mawa lare na kinya kinja bakioneka kuthurwa nikawira gweta na mbere kurita ngwecha ungabana na umaruketwe ni mbunge ya seneta nebawete kithira atebera ntuko ya njuma bakabwithia maandamano yangia manene obichine cha county Marion Karugi katoni barakwethia ruari Nikiru Twararia Nkurumanyo na minire ya mithemba rwimbo cia kariba maua cia usikura ngavana Kawira mwangaza maandamano ne ya thiri yare atindite tauni eje akari bakiwa Kawira mwangaza akauma obisine enda kanaria. Tunataka kuambia hiyo court mahali Kawira ameenda kama seneti iliamua kuangua na Kawira na aende nyumbani, wacha hata hiyo court igodhe tena. Kawira aende wapi? Kawira aende wapi? Kawira sasa tuna finish kumalo aende nyumbani. Kawira na ndekeri menemene tekeri. Na tena nati ya Meru na tena na nale kusumbura bange na nale kusumbura koti. Na atibatitira kuandamana mwanka munini wawe Mutuma Twethinkia ajukiotongeria ya gavana Kawira mwangaza koka na heshima wanaume wetu wa Meru, utaheshimu wanaume wetu by force by fire. Jenzi nabo bariweta na mbere kuremera obisine na ingatirwe bakamurita ku Kenya. Agalitwa isele
Aito yo batonje simu ngatu yo wako musina tumuke. Tia kawa nao musokia kawera to murutako wake nyumba kinya. Otengi ngo de kiongo. Okia kwendia kwa diarome. Omora baisu. Batoka matasiondo. Tisweku. Hende mangoko. Kila kitu amesema ni yake, ofisi ni yake, ofisi ya MCA ni yake. Ndio maana tunasema hapa Meru tutaki Kawira. Nteresia Lare, rwimbo no rumwe. Kawira must go. Kawira must go. Kawira Mwangaza umeobisine na Remini Ngwe na ati akari barua ni banoi bate kwenda wonka renge eria rena nana kababa watu ni kwa siako. Nduwa mama must go. Na nduwa ndene to mikia kwana kio mwenga na buru tote kwenderia ria kiriori. Tote kwa matiti yori. Devo President Ruto atethia Kawira Mwangaza. Watu antu ba Meru bala twamuringire kurare ni twamurere. Raisi atirarera Martha Koome atiri ugeagurania buronyu gwe imwaro lakini tumurea no ntombi utevu twetheria no bwo tutethe twegana ka Meru. Ndenda Kawira anya kure mwene Meru ng'ombe ikuthira. Batu tuteko mama mesie na nwenga baneto. Mbeyete maandamano ya konjeni jenzi no ndo mama na remero visine na ngine seneti. Kwa hivyo nkoromba koti yetu ya Kenya. Nkoromba koti yetu ya Kenya. Eto ingera Kawira kenda Meru ndire na amani. No ndo batwe daito na mudhoromne muno. Twenda kuandamana mwangatu wera kebelo visine. Kwa hivyo itokoromba na giteyo kinene koti batolelie ora trolelio ne seneti eto ingira Kawira yona ina makosa Omba koti tariki 17 yata kuita ndero mantulinya maoro na manko bora marungu atedi Kawira mastingo koti yaka na upeo ayo ne karare ngatili to ai time pizora ondrie mbere to muthetera to ke wa mama tosa ai pizora ondrie yere ora to wetere ora mutie bagure mama ari anabuo Thai to impeachment ya Kawira Mwangaza thai ni original na koti murungu atezi koti yetu Kenya Kenya yonze na koti yetu Meru gavana Kawira Mwangaza akorolwa aetwanga bana renge murungu baba ito mara koti na renge romba letongore ni justice Martha Koome ne atotena imani noe Kianja etigania no bukwatinda akari na mudhoro na mathigero barua bati kwenda Kawira obisine kaka umaume nontotebwa batethete kumajukirie utongeria badwe tuinyele tuigawira tokonja icio manie diarie tore murungu ende wege tionto temenya ni kinyo baromba murungu kari nonto bagura kinya muthagora temenya gethe murungu aguregera manto asina bayonga ya kubungete kuma kinya motiogu mwanga kinyo visine ore kato kuwa tu itwa bala mama hata kabisa nonto tebe tokona benefit kereo yaoni ende ndruanza mbucha thoko lakini kanje nchumbora baitia Meru kora into antoba matato bakoria mana eleko ya kenje tinonto bakawira aya kwa muntu ngambe aka omwe aya mamboki na mandributi aka aya na gya koroko akare akwaya na korokonge ande Kawira nane otebua otobwetheria kianja ithina kitokorea Tatokorea nonto bathirikare ko thai kuma mama okumere kana ngavana achalero batu twenjenzi twachire ngoini magani otorongo batu kento kera tokora tokario njenzi ithirikare bango to chenchirwe ngavana to ngavana raka mawetanira bangi kera to meya kona ngoi barabara itewita ndawa chibithero tewita manifesto ya bangitere nire kwabuthite bwene kwa hivyo sisi tumeamua kama Aluminia kama njenzi na wale walikuwa mbele yetu mama kwe Kawira konje thaka inini tije gethe wina twana no togethe wina twana re o temenya kurua bia kurana choburi era nene kana tangi uagore wenga no tethirio ria kunengera thaka ire agana re Mkiripotera Weru TV kuma Nyambene
Bito Marion Karugi wa Kinyua. Right, na ingine kuna ati Senator Kadhuri Murungi nare kwandikira Controller of Budget barua ya kurigiria Mbeche Chimiro kurekerwa akiwa Kawira Mwangaza nebiretu ni Senator Ngabana Omiru nende baruga inecho barua inecho ketu ikiwa Control of Budget itagaria kera kirukirakia kegena no tukumane narendekiria ya koti Kawira no Ngabana Omiru nende akariba miri bachumiriki na kurita webo mwanya okunie ontubo mudhurumuriuki na arani tinabo na totumira ripoti nyuma ya mbunge ya Seneti kuonekana yeberetie Kawira Mwangaza kitine kia ungavana na ndi Senator Omiru Kadhuri Murungi na jukile tegari ringi na kuandikira Margaret Nyakango baruga urano control wa budgeti akimwira ati atigire tarekeria mbere cia kaunti ya Meru muno ciregie witi na mbere akimwira ati Kawira Mwangaza uro kuonekana obisine cia ungavana na ibeberu Seneti na kuwa ati batiko nengerwa mbeche ici cia witi na mbere ndene kaunti ya Meru. Nawe kiri baruga iria andikirite Senator Omiru Kadhuri Murungi yakimuchokere kimachoki jawe augite ati akethwa akirekeria mbeca kuja ndene kaunti ya Meru ndo Kawira Mwangaza na imainya ikoti ja gwita na mbere ari ngavana na nyuma ya baruga iji akari ndene kaunti ya Meru ibashumiritie bakeje na uge bwao akiwa bicieje Margaret Nyakango ruarua na gwite kwina mbeca kathumba ndene kaunti Meru itikomenya no igwita na nikitumia gwitikiria na mbeca iji ciambia kurekura ndene kaunti Meru na itukwenda kura control on budget atiri watuirire mwaka yo athira mbeca cia Meru milioni 750 itekuonekana na kiuri kiu ikimwe kia birabirari Senate na ibyo bitumite Kawira impeached na ate ombo twandikira ringi watwira atiri ati Kawira na batere kwithwari ubichine na etumaira mbeca cietu na uo kathanania mbeca na tukimenya ati Kawira na impeachirwe na tengavana wa Meru. Iturona report ya the same control of budget ekiuga ura mbeca cia Meru citumirwo bo ikire kurea ire gwito broadened workforce kire ofisi ya governor Kawira Mwangaza. Iturona ga report yawe kiuga kwina mbeca nyingi na report ya Auditor General ikiuga kwina mbeca nyingi iria citukumba kwereswa citumiritwo na njira iriko na ciithwa cieno kujibwa kungana bwa utari bwa mathabu na ndenkarigara imbira change within no time tukuiu Kawira Mwangaza ichokio bichine irigare na kwina ga settlement ya impeachment ya were ga settlement ni Senate imbie change tie drastically kenda office of the control of budget iduro kiandika baruga area na nande control of budget kairi na mpwe tutikome mpwe ne ae nonto maendeleo kuringana na nonto imbije ora maendeleo ya karika Meru na kana ke county governments ati the hizi budgets charika kukurukwa alafu tuambia kuthithia procurement plans maendeleo ya kaambia poega zaidi kuambia around September nonto te maendeleo jamba kuthithia tena procurement plans control of budget itokoroma mono tikaitho goko chethe the gender card kangwa weba kwa ke mando ya control budget ndio arwire agendeleo tuma mbeca Meru County na guthugia nondo endeleo tuma mbeca Meru County no kaigendelea wetabara utumirwa ni Kawira para utagirite ora tutikwenda kwa hivyo na guthugia control budget na liba kila control of budget waje kwithwa kwimbicika ura ndene kaunti Meru akethwa rio mokoroterwa kiara. The last question I need to ask the office of the control of budget. Turiona mantu ja mengi ja kithithika tukona tukaigwa ni mbeca cigwe change njara kakumba kwithura into bia Meru kuribyo bikwenyanga obichieje kinyaye kethura ekiro maganto kama Meru antu akamwitira ngugi. That's a paso we need to unpaso ja Meru. Control of budget tokuga na mugambo jo mwaja ati ekethera mbeca keja na ituje iche wamba nonto bwa karamu gaku kana maandiko jaku you will be held liable na batu nonto legitimacy governor ni antu ko watana bagetikira ko tongerwe mo governor aja Meru na nyarora wona na ntuko chonde monto kinya Friday na ntuko inge tokaumira na antu bakaumira kuga ati batikwenda Kawira Mwangaza utembecha cha mwingi omba atumira na tukwenda kura the control of budget section 251 of the constitution neja na kanya gakumba kwinga control of budget obichine egitarira either in gross violation of the constitution negoto kura the control of budget ategere ntato cha Meru na litho ringi ikwetho itokuona even the mwananchi every day atinda on the streets na mwananchi na express it himself or herself
tatubate kwenda ngavana ujo Meru iketoromba the controller of budget ombe kuinga mbecha cha Meru ite atumiro boy inde support ambia igako lotorinye gomi manga ko tidri process ya yoto mnyangabana no ntumbia sia torona kawira na unyano wake ngano wake nyangi ambia sta county nonto nyabaro ya Senator Kadhuri Muronge was very clear na irare yake kurigeria wenyange bo ambecha chikira wa maendeleo kuthithia indi ngombe na tumantu tu tai kuthithia kenda chumba mobilize Meru kenda baendelea kuina rwimbo rwa governor ni mama na otema endeleo antu bakona Meru Murioki Woro TV mutirijwa kanga ngana kuni ate kamiti ya Senate ya kutaka thirikari chama tora niyo Devolution Intergovernmental Committee ne chama ndintiena ni bamangabana abareba guita ugabone ndipo igirwaria Senator Kadhuri Muronge kugita mogaruku yamwe gitenekyo ukomone ndekore gutigira nini bane bukaugayirwa kigena kyabubongwa Boniface Mongera na ututariri nkuruki na bwanini bo magavana 11 ibaikinyithire mbere ya kamiti ya mainya na wagirithio makaunti kenda kunenganira maoni jao igoro musondo jwa kwagirithia mobisi jwa nini ba magavana jureti Senator County Meru Bwana Kadhuri Muronge kwewa kwa budget kiro bisine chia ono nto mubetero bwishumire na winge araba mobetariria baugiti betero tobathine kito bobwega aro bisine chio kinyageni bakethero bakieja batena roje rwako bakundia 90% of our deputy governors do not have a designated budget. In 2013, there was Office of the Governor, designated budget for the governor, designated budget for the deputy governor. In 2017, that changed. A governor cannot get 800 million, and a deputy governor only waits for a statement of encouragement that you can go ye and preach the good news of the office. County, Marsabit County. And the position of my deputy governor is keep quiet. Don't talk. Don't say anything. Bakenderia ibashokire baithoro akiri constitution de Central Kenya ikaunti thano aiki harani ba magavana bakwetro bakerianwa na ndosi bao county Bungoma na county Taita Taveta Chirio. If you any DG is able to do that chemistry, humbleness, and do you think it can serve? Yes, and when you have given us some experience and what you have been able to do. Yes. So do you think it is necessary to have any proposals as in legislation? It is very necessary, and that is why I started by saying it is not about who is working well and who is not working well. Because this is happening because I have a person who is different, who has a good heart. What will happen if another different governor comes in? Things will be different. We in Machakos we are working well. Currently, governor is out of the country, and officially, I'm the one through our directives. Although it is constitutional, I am the one running the show for the next 2-3 weeks. Mogojonge jo munaja musonaja Senator Kadhuri Muronge igotigira watho bokwethira bogekirwa bogotigira nibe magavana ibako nenkero ngoge harakira kema bokwethira bakendekithiria betro benenkero ngoje sisi na bange bakawe batera kwethira benenkero kamiti mwinene kirethirikarisha county ya kwangerekano disaster management office. Also there was the question on may appoint. In fact, Taita Taveta said very well, we do not want to use the term may. It is to be at the discretion of the governor to appoint or not appoint. But ideally, if you ask most of the deputy governors, they do not want to be appointed as a CEC because you are supposed to be at a higher level to supervise. Itha naku kinyethura ndekithire magavana kwethira bakingwa gitene gukurukira njira impeachment retinde ne musona jo Senator Kadhuri Muronge babo masenators bakonekana bakendekithiria kagite ne kara gavana nu batire kwethira bakianania na munini oe mugaro naku hari nibo magavana barugendekithire riri ritikata kinyanini. Whatever the governor bites, you should bite. If the governor works well, you work well together. If the governor exits, you exit together. If the governor is being impeached for his own or her crime, why would the deputy governor come on board? I think the problems you find in different counties, and even sometimes at the national level, is really a case of
personalities. I don't know whether we can legislate about personalities. Na kwena iriro bonene mono nande wathobo bukethera bwe kuruka kaoma wathobo butumba kwethera bwe kirwa kurigire mitu ekirinde mithoku kirana nde kirio na iriro baba bainge ne to wathobo bukethera bwe tuma agavana bakethera betonyera kumira gwetana mbere betero betonye kiomurungu na bare kunyanyasa nini bao nkiripota Ntoshero TV kumejikana bya bunge kingina ngine kine kipishoni Nairobi mbita Boniface Mongera. Right, na ni kumira kinda tuyune ya Boniface Mongera tukona kanyaka kunoka ni niende ukadro geta kuna ntenchokerete na ndeto nyuma kaita kate kuraya. Waraniria ni untubo gitumi mono no ntuntumwo kana ntumiri ni uma kuma kire antu amwe mwankangi otia na bwiborejere gutethia waraniria botha mtu agakinyirwo ni ndwaria kana ntumiri ware ari ori gutunduka ni kuma taunine mwankanturene cietu nawe muchungwa arauga wina kaome kanini tiga bange bagwate mishuma yao nako na nontu athenji nabo ibaromba na tucio na bakaga umenya maitika thuke Wero TV nayo tutitigi nyuma watanaira na Martin Gishongi Ondula Jumatano cionthe kwambira thaa 2 ciogoro ikire Wero Assembly ndani ya X-Space kire rwaria rwa mokwe mwena agwe ario kona kanya kagwitoga bibwaku kire mantu jegie Mero Tharakanithi Isiolo na Kenya yonthe Jumatano cionthe thaa 2 ciogoro kire akaunti ya Wero TV mutandao nejo X Wero TV rumuri rwa Ameru. Jambo bwana, habari gani? Mzuri sana. Kwa miaka 20 ituthiritwe tugitungatira customer betu na ngendo cia kwina kuraja ni nkatho inyingi kirigwe customer. Kambuni yetu ya Bush Blazers Tours Travel and Safaris itugucokia nkatho ni untu bogutu akanyaga kubutetheria kubanga ngendo cia ndege na SGR team building kubanga ndutha kana holidays cia Kenya na nthiguru mwanya mwanya. Ukenda services cietu turingire thimu kana utume WhatsApp kiri 0722 321 239 kana 0733 561 628 kana uturiungire obisine yetu ya Mutindo Milimani gaitiga Sayen. Email yetu ni holidays@bushblazers.com kana ututrime Facebook, Instagram na LinkedIn. Website yetu ni www.bushblazers.com. Nenkatho nanchune antu betu tukikanera miaka 20 ya wega bo mwathani. Happy 20th anniversary Bush Blazers. Mradi wetu unaendelea vizuri sana. Tatizo ni moja. Tatizo gani tena? Hapa kwa roofing. Mimi najua mtu ambaye anaweza kimu mahitaji yetu kwenye mtandao. Msikubali kulagaiwa na matapeli. Duralong ni mabati laini yenye rangi ya kudumu kwa muda mrefu na pia imetengenezwa kwa nyenzo zenye ubora wa hali ya juu. Usisahau pia imeidhinishwa na KEBS. Na la muhimu zaidi, unapoyanunua haya mabati unaletewa bure mahali popote ulipo. Duralong mabati, rafiki wa kweli. Duralong mabati, tupigie simu kupitia 011-058-1292. Duralong mabati, tested, approved and trusted. Hii season enjoy na GoTV. Beste yako wafuta. Tuna connect na ligi zote. Jishikie GoTV leo ujinice na the best futa live on SuperSport. GoTV. Love it. Right, ni bwana ntuba kwithira itete na mbere kwatana na uniki ndeto cheto tuchokerani atinende amemba barwanyiro arimo ba secondary nibo kupeti babudete maandamano taunini ya mawa bakenda thirikari kuthikira matheta yao nindi paugite baticho kangwene mwankama bataro na mendikithia yethire ya kinga kwene thirikari. Dennis Mugendi niwe wina ronoro.
maandamano jaritani muungano nijwa kiama kia KUPPET jara yathithikite mucine Maua kuraramikira thirikari ya nthiguru ya Kenya utongeria bwa Rais William Ruto ikuregi kuingia maubatu jao maandamano bakinyite nguri cia kumeneria thirikari yawe barabara-ini cia mucii Juju ukurukira atongeria bao ario mwandiki munene Karoti Nchebere na bangi mantu jaria bakwenda jaingua ni amwe na kuandika arimu 46,000 ba junior secondary permanent na pensionable arimu bongerwe mandaraka utungata bogi makiri arimu bwagirithwe mishara iri agwe kurio wamwe na jangi. Siku ya leo walimu wa Meru County, members wa Kenya Union of Post-Primary Education Teachers, leo wako hapa Maua Town wakiambia serikali ya kwamba sisi matakwa yetu yale tuliyopeana ni lazima yatimizwe, na kwa hivyo tumesema ya kwamba ile CBA 2021-2025 ni lazima walimu wapewe na ilipwe. Wale walimu wetu wa JSS, wale wako interns, ni lazima wapewe barua ya permanent and pensionable. Alimu beto bateta chukuru mbesa ite banki. Kwa ina mwenge wetu wa minister. Ego onkele ya kameme ndogo ikeri marimo. O mwalimu stagnant from one job group. Miaka 21 akauma kerelu euno mwanka ito kupe power kuma kwa bakagwa batima kwa ni gutumiro barua cia koti na kethiro batitungatirwa maandamano no bagetrie na mbere na utigucoka irasi ne kuritana aritwa koti erere uwere maandamano ni ete alali no koti uwere TSC eto atiri kuandika mwalimu asintan to you Mother Kome, honor Mother Kome, why do we have double speak in judiciary? Sisi hatutarudi hii mambo ya court, hatutatimiza mpaka pesa ya walimu itoke. Mugomo kwa walimu hautasitishwa. Tokagoma nwangathirikare tuibwe na totecoka sukuru. Dennis Mugendi, Weru TV, mucine Maua, kaunti ya Meru. Na munini uwa mwandiki mnene wa KUPPET Moses Ndurima na ugite mugomo yuari moba secondary tukurone ukethira ugitana mbere kinyanyuma ya TSC gweta koti nongelete no kamiti ya KUPPET akiomba kurungika mugomo yoyo gutwikane ndi matheta yakethira kithikirawa agathite ndwangi cha KUPPET Meru na kinyethera kanithi kinyabone kwethira betite na mbere kurwira kioto kiao. Anthony Kathenya no tutariria Mathaa Kathumba nyuma ya kiama kinene gya kurungamira arimu ba secondary gya KUPPET kunenkera oda kuma kotini kenda kurungamia mugomo lukinyite ntuki ya kathatu muthenya umde munini wa mwandiki munene kiama nigike Moses Ndurima liwaruga nyuma ya bokwa mukira oda eno nibalelekere kotini kairi kenda kugwata mwalekero mujero wa koti nikire bagwetikia tinkia mewandikani bwa arimu ya TSC kirigamba riri kwi maundu batariririe koti na riu kirebeterere ni mwerekero mujero wa koti. Rira mtu areterio ndaikutha kuna mantu jairi jarogwirite kuthithia mbere ma ugwirite ku comply na court order kana waigua court order ite kwera neo usiki interpretation kana wite kotini uge ondera ni runge kwe nontu ba mantu jara ya trombete kugwa nurole tre kotini ko batu tre kotini kenda tumba gwita interpreter court nontu tumba kura comply na court order batu turantu baba respecta uhuru wa mahakama na kwa una ndi batu tre kotini. Ndurima kiugaga mugomojo wa arimu ba secondary no uthite na mbere na kanjo nene ya KUPPET no yake ikarungamia mugomojo kethiro bakandikanira mukataba wa gucoka wira
na nkiamea wandikani bo arimo ya TSC. Mugomo ijuenderete, mugomo julio, mugomo jutira rungikwa. We have not called off. Yes. Paraba call off ni National Governing Council after we have signed return to work formula. Kuni raita wa return to work formula. Alimu watumbo choka shukuru ba umire. Alimu iba umarire na batumbo choka shukuru kutena return to work formula. Kulingana nthorima TSC no mpasile ile misare mejeru mbese ja kurigitwa kwa arimo isokwe amuno tungata bodi bitare kuthongomwa arimo baitithwe nkathi na mendekithia mangi maingi. So twina wirigiro Teacher Service Commission berema ekara ya michara emieru ntubando eji ibuye bari bakugita bilioni 13 cia mishara ya arimu and wajaire mbeja cia mendeko ile arimu bari agairwa 22 billion bari bakugita bilioni 11 o turenda mbeca iri chokwe na bachoke barekebishe uria arimu bakundumiwa ndene sibitari na hiyo tumatuga no mwanka twenderera mugomo mwankarera TSC ikathikira uria arimu bakuga tutena kanya kangeni nandi na tutikwenda kugoma kairi turenda mantu yo jonde yathikirwe amwe nogu monino jo mwandiki munene kirenkia mene ya kupet ni asokeretie nkatho arimu kuma kaunti ya Meru na Tharaka Nithi ni kwumire namba nene gutetera gioto kiao. Mugomo jwetu jwetete na mbere kwenda kuwa ibwaga no tubwa arimu ba Meru ngugira baritire mawana arwe Kenya ni kubaigwa, Kenya ni kubathikira na kwena support ya antu bonde nene Kenya. Tutumba kurigiriana betho ba school no that au ni obabwirite kwitho bari lakini hatukwenda kwira aciari umenyere mwana ukwithirwe ena mukaria untu mwalimu etho ateku otiga mwana ku mantu yaga akarika mwalimu atetho irresponsible. Kuma muji munene wa Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Right, na ngine kone ate rukoro gisiasa ate na ruetete na mbere kuoneka bora kweta na mbere ate kangabana account ya Tharaka Nithi Muthomi Njoki na mubunge Chuka Igamba Ng'ombe Patrick Munene kana pato nende muchore wa kwa Njoki ure Kinyani Revenue Director wa county Lawrence Kaburune direte nende agita ne DCI Chuka guchoki bioria byombicha ile kirare mutandaone yo Facebook ikerekana ni chianja ya pato MCA Wanja Karuko speaker na Kinyabangi bedirete nende bakiotana na Kaburune bedirete bakimona kyabone ne mubunge wa Martin Mugambi na ndatoi kuoga tagati ka ngavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njoki na mubunge wa gicigo mbunge gya Chuka Igamba Ng'ombe Patrick Munene no akarukwara mantugo gwa ntugo. Asante tukiriririe muthenya we munthi gukete Lawrence Kaburura nwe muthingati wakuwe wa ngavana Muthomi Njoki na mwerekithia wogoti bo cibitari cia kaunti ya Tharaka Nithi kinyitie wa CID tauni ya Chuka witiga gugitwikikanaga ikuthiurukia na nkinya kuringa mbica muci wa mubunge Patrick Munene mbari cia kibugwa gicigo mbunge giki condemn in the strongest way possible mauntu maria maumbikite kuoneka umuthi guku gwetu Chuka Igamba Ng'ombe kuria muruti wira omwe wa county government tawe Kaburu etirwo yani DCIO athitangitwe na kwigua ati ni aringite mbica mucie wa mujumbe na riu pato ni agocomplain akauga mwana omwe wetu tawe Kaburu ni aringire nyomba yawe mbica ni menda kwira mweshimiwa muntu akarathimwa muntu netekagira irathimo ciawe na gutuma nyomba no kirathimo na tika kwi muntu wina pata na nyomba yawe ringana no twiria bwandiki bandeto mbica iri kwirikana icia kwa mubunge Patrick Munene ciithiro ikithiuruka mitamboni ya Facebook wa ntugo inya mwanke munthi Kaburu ekinyitie gwa CID bari thingatanite na murithwa mbiro uranwe murugamiri munene wa ruti ba wira Ndenio Bichia ngavana Muthomi Njoki speaker kana mwaria wa bunge ya kaunti ya Tharaka Nithi John Mbabue MCA Wanja Karuku na nkinya tongoria bangi kathumba kuma kiri thirikari ino ende akanu mau mauntu ni mathirire gutumagira polisi uthuku
thaa cionthe na maunto maku personal wanawona ngukwibe tukirite mucii ni gwita polisi mau maunto mau ni twaregire thaa ino na tukauga ati mujumbe ni atige gutumira polisi uthuku. Atongoria baba bakiaraniria na andiki bande toi bameneretie itua ria mubunge oyo. Polisi maina wira wao mwingi wa kuruta na mutukomera twauma undani twamera ni marute wira uria matigatonywe mauntoni ma siasa. Wegwa mujumbe akienda security ni aciarombe security anakanenkerwa polisi 20 tutina thina nabu na issues jia kuga kuringa mbica it is neither here nor there. Kwa kuringitwe mbica magana mtize megana na itura mitandao ni kira uko thita na kibwai na twituri anini ugu atigatubuthagie agatubeca gecima ona tutugakinywa bau ari koguo atigatindi akimaka muno na kwikagira muntu kaburu ataringa mbica wanate ona thaa cia kuringa mbica nondu kaburu is a very busy person wira turutaga tutiomba kuthie na miciene tukionaga ni mbi maigite ku nondu tutina interest koguo ni nguromba bato ati antu mamagumoni na antu na mukiririe ta kaburu akoragwa ikambena wake kuma tene koguo natige kuthura kaburu. Gicokia mubunge munene augite na njiri ya message ya thimu gwe atire negamba na kaburu nwanga ukegwa kaburu ari negamba na antu bake bamucie bokaria indi no aende kumenya akira kaburu ari na bata nakio na mucie wake na nkinya mibango yake ya mbica cia drone ira ciaringitwe na ti kumenya kana kaba kwenda kumwithukira. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge gia Chukegamba Ng'ombe mbitagwa Martin Mwambi. Right, na nikumira tukitha twikaira gatanta kindeto chetu ndo nendeka itenekane ni tukitha tukita utera rungi nendia tukitha tukiotanira na Martin Gichungi ndo like mutandao your ex kana fumile Twitter KSP zarani ndewaka inarwaria rwithirite rukiamira iria rwegie mantera kwithira gita na mbere ndene ya account miro okumara ke mutandao your ex kira account kune ndino withiro kyura kya Gichungi kana Kinyaweru TV naomba kwithira ukiukuma kana wetonya kirwaria rura rwithirite rugita na mbere KSPs na unene ndomba kya kwithira kiona kinyaka kurita maoni yako konie ni atabubongo miro withirite gita na mbere na mwerekera ni yuriku rero tingirenda kwithira nindi utielwa nyuma naruo na Kinyaweru ni twetha tuchemana kyanara na nyuma ene twetha tuchemana kinde tucheweru thaitha tumonetwa mathithia ukari Purity Richard na Phineas Imana.